Nambiru Sharifa niwaayebirweho omwana ahizooba ry'orwakana obu yaaba ari omu katare k'omu kikoona omu Ruti omu rurembo rwa Mbarara. Olunaku lwabadde lwakuna gyenkolera nange mu katale akaawa ak'omu kikoona mu katale nange gyenkolera gye nina akayumba nga nkolera kati awo ssaawa ng'emu nensitula emmere ne mbawo abaana ne balya. Bwe bamaze okulya n'akwata ekisiga n'atandika n'avuga naye ng'era avugirawo mu luggya awo nyine wenkolera. Omwana ogu akaba naazaana na bataahi be kandi omukiire kakye yaruga omu maisho ga nyina. Abulaza wange nga nyakumanya oba yeyamutute enkonkona nga taliimu baneiba ne baŋŋamba taliiyo teyasimbyeyo nenvaayo nadde nvaayo ndowooza weninawe naffe tingidde awo ne banzigyamu ne bantwala mu ddwaliro. Kasule Wahab niwabuzire kandi akabura omu bwire bwa shaaha nk'emwe z'omwabazi. Bwanyuma y'omwana ogu kubura nyina akataho oburyo bwona kumuronda kwonka na hati takamubwine ari omu kwerarukirira. Navudde ku poliisi nenzirayo ewaka awo mu katale wenkolera waliwo ekizindaalo nengenda ku kizindaalo ne baŋŋamba bagala omutwalo era taata w'omwana n'akwata omutwalo n'agumpa. Ogu n'obu araaba yaripootingira aha poliisi akyerarukiriire kandi owakuba aine omwana ogu ninga naamanya oburari ahikirire nyina aha 0703 03 9292 ninga 0773 837 30. Gashakwa Turyamureeba Paul.